Hello, good morning everyone. Tini hangke 23 August tini jeng chini BBYF ni enggay kaisa jaga thangna nayo nok by belai no kechal narok nai tongdi. Tabuke jeng bathak laijak petrol pump thok dana hinai. Hingke jeng sok paikha Jampui Hill Vanghmun, the cleanest village in Tripura. Naigadi busuk tong thotok borangni kami busuk clean. Amo hingke Vanghmun Baptist Church. Thank you very much. How's the journey? Omoke jeng tongmani room kaisa nogo khorokni khembak jaka. Borsa, angkori, bayar bayar siang hari nongol. Hey, tidak deh. Oh, karena macarnan begini. Oh, mana je nok nahar borok macar sini jana kana paisa hangke. Tabuke thangai tongo mai chanani bagai dinner paikengke no chini panda bo jengsinai. Tabuke mai rok chalai paikha kisa photoshoot cholewi tongo.
찐 사익니 반다바이캬 다부케증 기필리 동라요. 쇼파이캬 어머한게 증 동만이녹. 아스키녹 발십십 똥터덕. Apa yang hari ini mau? The next day. 어머한게 증 동만 너고 똥뜨뜨이니 비유. 나이디 무쓱 나이턱. Tini hingke sande sengkisa dati basawoi kami rok berai nai lekha tikisa tongkhangke ready rokongai 400 thangsi nai. Chini tini special number botongo. Vanghmun no kari bojang te kaini jaga thangka kaisa angke Bahaliangship Baptist Church te kaisa angke Calvary Healing Center tabuk hungke te kaisa omo hungke seng phaimani lamao no Munpui Baptist Church jeng oro haboi thanglai sinaita. Same no. Hingke om video am sonong sinai. Bye bye.